برفان استاذ، برفان ايه ده حيوان انت؟ ايه يا استاذ بتبص لي كده ليه؟ انا عندي برفان حلو قوي، حتى بص بص. ما خلاص بقى يا علا. ليه بس يا استاذ؟ ده انا باكل عيش فيهم. تبقى عمري بالمنظر ده وتعملني كده؟ ده انا بص، حتى انا معايا برفان هيعجبك قوي وهيعجب المدام. بص كده، حتى بص يا استاذ، بص البرفان ده، بص يا استاذ ده، ايه رايك فيه؟ ده انت عيل غلس يالا، ما خلاص بقى. انا متاسف يا استاذ لو كنت يعني ازعجتك، بس انا نازل استرزق. بس على فكره انا مش شحات، انا ببيع عادي. وبعدين انا ممكن اكون احسن منك. اللي انت ما تعرفوش عليا ان انا مش مهندس، بس الظروف اجبرتني ان انا ابيع برفان. تسلم. فكك منه يلا. يا ابني مالك، في ايه؟ مش شغال ليه؟ اول مره احس ان انا قليل قوي كده. ما تقولش عن نفسك كده يا محمد، انت مش قليل يا صاحبي. انا وانت بنشتغل عشان نصرف على الكليه بتاعتنا. في ناس غيرنا كتير بيمد ايده ويشحت، وغيره بيسرق، وغيره بيمشي في الحرام. قول الحمد لله ومكمل شغلك يا صاحبي. انت عندك حق كل حاجه، بس لما نبقى شغالين وواحد بقول له برفان فجاه يزقني ويرميني على الارض. تخيل نبدل الاماكن. عمري ما كنت هعمل كده. انت اكبر من كده يا محمد، ما تقولش كده. اللي انت كنت بتبيع له ده اكيد انسان ناقص، فاهم؟ انت اكيد احسن منه بكتير. كفايه ان انت قدام اهلك حاجه كبيره جدا. سيبك منه، كبر دماغك ومكمل شغل. فعلا عندك حق، لازم اقوم اكمل الشغل. ايه يا بنت عماله ترن بقالك كتير؟ بص كده بسرعه. هو مين اللي صور الفيديو ده؟